gol masa gol masa kah. Hello guys, welcome back to new video. Again, aku hai malah view ka tinin ketal video wa. Ke tabo ke ang football tournament naik thang itu. Bisi saat lega lo nang para tong ekdom front nang saksi. Gor ka sai mele ka football tournament soli neta. Ke awas pun awak hera pun nap Nigeria tournament ro football long cincang ro soli ya pula. Ke norok ane blog awas pun awak blog ro nuya kuna football ni je tournament ro neta. Ke norok tinin front nang nukti nang kan norok video skip kai norok pai cang naik tong di. Ke hampung ke thas pakai bo orang mana colok baita ke angke kisah lihat ni thang apa tu kuna rok drawing rok rok khai tongai pai le apa gai ke tabu ke thang kini tang ke dog rok soi kerana kisah oma kisah sona ke bela tonggo ke tabu ke thang tong tang sai chung no sampu song ke to sogai jak nai di hi orang ke sempara tong mana zakata ogoli jadi pura nangsak sih ko ke soto soli aku football to और एमएलए रok sok pai khopla oro ni matar bari constituency ni एमएलए amone through tui mathang jago to tini mo football oro dile bui football thanglayo to hotok sing dong si ground kotorma para bisingo tamo ke chole ako খেলা তো চলি ako ke haina practice rok khai tong lagata ke খেলা sanga nai tong kha player sto reading jakta gayengo lecture rok bitong ko oro MLA rok MD rok sok bajak bula ke borok ta kisa kong sanaya ma haita borok kong ma na harin ani rok tini no puila fast tini simi sek janai mo tournament sek na bagai MLA phajak ground no player rok don reading jak Bela naik topeng toka, Berai rong di sini kau kena, saya di situ bersama, Oma tu table. খেলা চলে খা Ada bagai, belakang kena naik kau, bos. Romney, baraket numpa numput kang fajar di, Romney numput kang fajar di. Manjaka gol wah tagisan bagi sebelah marah kah gol masa kah ish Rayo parah mani borok gol ika durbal belas yellow color oh terang jas tongke pitra oh man Bol pelajak, agai nyata ke bol, nanti ke pakai, pakai ruzan aja ke, hanya yang depan nyata ke bol pakai lagi je. Nah ya tong, jadi tong main tong ha, sahabat nyata ke bol, hanya cuma kai sahabat, dan pakai ruzan. Kalkan nyata ke bol, aja ke pakai ruzan lagi non, kalau nyata ke bol tempat kai nyata konjoy, manjau ke gol manjau ke dan aja ke pakai ruzan yang aja.
John ni ate ball John tama kaya jai belagi itu khai dong John belagi lagi ke passing kaya dong Awak dah kata. instead turun back MLA tournament knockout match last man ka defense jama diya hai halang jama diya itu referee ko tunggu Bijoy jama diya lagi kita terus Lomba kami jalannya Oh man. Jangan tang sama mana fajarnya sabar jatuh ke bawah sabar bol khol masuk ke terkait lepas terkait kan bol bola coklat masuk ke Oi hai ya. apa kai Belai dasar lagi rai jatuh ke bawah kondo jatuh kata don pas kerja aja ini don kondo pas kerja masuk ke baru kini tengah jom sih bol Red color sungai rok buta wadi tengah rok kam ke. Belai dah jauh ke soal jam ni awal mai dengan dia baru tu Wah. Kalau saya jumpa ibu doktor mana ni Rayo para kora tong se. Thik tong phung thang mani. mana ni Oh man. Đâu có mắc hả? Orang raya sangui Yang là đồ bác yang tông. baik người biru don jatuh ke bawah don belai ni kerana skill kai jom Cor morong mà giàu này. Tè gol. Sabang jatuh ke bawah Abu Out. Awam raya song hafsu kainya Skor lagi ke raya tu baik biru baik ke Ramzi Orang naik men dah. Yellow. Mesti kasih kasih masuk ladu. Sorry. belai ni asal aja baik ni kapan dia Khởi ra. Mà. Awal belai dah jatuh khazan awal Ta cái man giàu này. Cor morok. Mà par kher hoga. Mas man giàu này bro. Gol. Nào bớt chance mang ka. Good. Isi ơi. Wah, wah, kora tunggu, goalkeeper. Lega, bukan. Itu tunggu. खेला रok pai pele be kya kai player rok ton thana jong kya kai o a je red color chuna borong pai kata kesang mas man sol le ke tabu ke para phai sok pai kya khela rok ron nai he aso bola rok khai mali aro tangai ke bola rok khai balo ke pura tam se lasima hai rok jong thangoi jo khajani chela hoi bagita ahun bege be bisi khai mali narong jota pare mansak kang mu kan rok aro khela ke red color rok pai kya ta rayo par ko tam bu para ni mukta kai yang o hampu kan boro sok pai sira khojak ri sumui kesang sang mani Jinin blog te bisi blog lalia jinin blog option bank ke narong next blog te dotin malam bye